Oprebo ato Ghana made sheba munyina haba makwaba. Ediba DLFM 106.9. Ebena sonsa Jimmy nsem kase po. Yediba besomo enawie yi. Meka wo se ensema ho do eba bo yediba besomo wo no. Ya bo bo ni nyina no. Edi ekogu yentinta kase ne su DLFMonline.com. DLFMonline.com the senti sa open sem dodo mu nyina kenkan ba modern. No login into DLFMonline.com. Na be ensem dodo ni nyina mu no watimi akenkan ede amayen. Sada nso na kwase boyi edaso enamu awotinun app no so wo download tinun app na. Wo de ane so be search DLFM 106.9 na kwase boyi nso ubenya bi no watimi etie wo so de amayen. Sada nso na Facebook no nso no DLFM 106.3 NFA 106.9 DLFM 106.9 ubenya kwase boyi na watimi etie wo Facebook no so. Sada nso na all the social media handles no so no DLFM 106.9 kasebo betimanya bi na watimi etie no ahwe bi ede amayen na nsem titire bedi kasebo mu akotene ebi ene se sesi ameka sei ayade a bus bi akwankwanye nkwanhia awasante mantem magese esukufo na afin so senkene no opredenden a emu awiram park kasebo ede mu kiremo ebeba abesomo yebesa yebo ede awuramu asante mantem na honom ena resekefo ede nkrata tententen ababonten atonkra ade ama wonom amo enyen nantwie mpotem wo se eyade nantwie no wonom esan ne ma wasante mantem nanam krom bachira eyade a ehia eyakura ne senti no betu teskoko ede akira wonom amye nantwie ewo asante mantem no emu sanso no my Ghana asoye hwe my Ghana eye ewiem nsakira ya so de nkata babonten ede won empa de Ghana for say yewo made me yani na hoye pa essence nsubra ne ababeto to no eyade a thunderstorm eka ho ageze nyasem keto akura gada betete enti Ghana fo nyina ma wonani enna hoye pa afise besa de abo awuramu ankrapumpure mantemu na ahanom ba ko pie mu otwoko ehonom na meka sei eja asto honom azisi ameka sei asoto so ahodo na japade bebire na atumi ahyehye ewo ye twoko ene ne mpote makase mu yade mu nkyiremu baba abeso mo sara sina kumasi sustainable cancer solutions meka sei woma moden implement eye health facilities ahodo ewa santimeter mba beboa ema cancer ahodo a ye kokram yade a eji nipa boso ekumi nipa no gombetimi aso ano wasante mantenum wei any asmafo be na ka ho eba no se de ba beso mo prem to bre kase e DLFM 106.9 me amede kase be ba beso mo no edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bo modin se obeka me Facebook no so esense kase be de ba beso mo no emu videos ahodo ne mfoni ahodo ne nyina no ye be kucheri nyina de agu Facebook no so awon so betimi ababu wani akwa ho Facebook no so be da me wosema me ba me de kase bo ne nkyire mo ankasa baba abeso mo The Yale News. Afrika sebono enchiremo eni yabo ede awura asante mantanum ehona mezesi ameka senipa bebre na eprepra enam lolo kwanhia bia esi wa asante mantemu ewo eye brono bako edin ewo so eye mobiwa man no wo konongu kumase kwantempon no so asante mantanum na san kwanhia wei esi anana memendai awia kete na san kwanhia wei esi ye wa asante mantanum na in fact na eha adwen ye pa na enkra na ichiremu a eye nkwanhia no basa eno ne Battle Assemblies of God eye Montessori school no eye wono mode a ne registration number na GV80-17 ene kokonya nkwanhia no na eko eye dwaso e wasante matanum ene san nkwanhia wei ekokosi ye na nipa na nitua sade nkwanhia ni si ye nyina echiremu a na bas na yade na odimirika tente pa ekwaye oye overtaking ewon patem ho na senkane no ne din ade Emmanuel Sapon ono na otika ni ma chese ne de chese overtake no kwaye na nya de na so ani ye kura ne sente no odu kwashi aka afofra masa nkwanhia wei etumi kosi ye ewo konongo eye kwantempon no so wasante mantemu a enam so mezesi ameka sei ono ankasa Emmanuel Sapon a na otwihyen mezesi ameka sei wa preprepa emu odin a enya asameketo akura afin so na school for nkwara omtititi ya hyene mu nso ebuma prepre mu odin pa ne so isi aye kasai onma kopie mu ayarsa bia wonom eje eye arehwe na nka ne kiremu a ema nkwanhia ne si ye no o hyekane ne bɔne ho modin asen ko bɛbɔ ne ho modin na nkaja man nkwanhia ne tumi apare wo na nso no o boy a edane bɔde mom ne break ne etumi failu na mazia me kasai odimi ko bo eye hyene ko bo dua bia na esi kwanche ho mu agese enam so ma nkwanhia te saa no etumi esi ye ne sia me kasai de Sapon ena afi so nipa foforo bi amkeka ka ho no prepre modern no eduma kogu eye mobiam eye SDA clinical wonom ede ayarhwe na de ye kasebo ye ni guso edi nsem wo yachi
se beko so wa de akira akopem se enkwanhia no onipa mo akaka adwam no ometumi enyom pan se be ne yehu se Nyankopɔn twede yampɔn etumi afefi mo ho etumi atɔworo ma se de tie bia no de befuma ba bia de kase body mu nkyiremu beba aba abeso me na tiefo DLFM 106.9 waso egusu a wutie DLFM 106.9 ajibensam kasebo ni egusu a ewa Asante Matanum na Asante Matanum na Asante Regional Security Council charity a kan say resec eden krata ba bontia kasa kiremu a eniema bi ekoso Asante Matanum anyammianim nukure ni abonsematiko yade ha adwinye papa na ni nyina ne se ekopiem wa Asante Matanum a kropon mu ankasa no amanfo agyae wonum na ntwie na wona nam Asante Matanum di akwane abasa wa Asante Matanum kurodua ni mu a chese in fact yade ha adwinye pa na mpanifo kiremu a sa niam na ekoso no o matena se adwin wa hunu se enya de beboa ma Asante Matanum se de mpanifo pese kuro no emu be ye fe se de Ghana fo dodo na wodum tu kwan kwa monane na wokeka o aha de oba ebrochire de ho fe ohun wo ba grass nkwa ye duadua nua ma hono mu nyina ye green agese wona ma brochire e wo fe ene wo kire mu so sa siseye no ayade aso wodum ani so mba wo maden na bai de hye akodo ababonten so mu nduadua nua na Asante Matanum so e hono mu ntime nya fe na afi so apomeden mapa entumi fa ntoma pa emfamfra ewa Asante Matanum na so sana mopa empenifo ahodo tu ye ni gina no akwa ye de se na mo mutu ye no mfaso biara kana ye se nya de eba ho na ni gina ne se wono mo ye nantwe wa Asante Matanum no wodo jaja nantwe no mo ne nam krom na ne ejapade ahodo won Asante Matanum na emwa ese no enua ahodo wo maduadua wa Asante Matanum no so emwo ne nam krom na wono mo ewe ese na tese nya de a eso ani ye kura na no na de ye kasebo ene Asante Regional Minister de din ade Simon osai masadi nkomo na ebisa so onabo na sa sensem ekoso yi se nantwie enna na montre so eja wono mo na egu Asante Matanum afi nso enua ahodo wa madua se ne nua yi muai ma Asante Matanum eye Garden City no enya fefefe na wono mo nya kama no nso se de mo awi nua yi nso sembe na mo ka edete Ghana fo nyina ena eye Simon osai mensa kiremu a sa na mo na amanfo agya wonom emmo ahodo titiri ne nantwie na mo wi nua ahodo a empenifo aduadua ne de wọ́n ní ṣiṣẹ́ papa egu akwam so wọ́n bá kyekye ẹyẹ enantwie ni nyinaa na nantwie ni deɛ ɔno ankasa Simon ɔsɛ mensa ɔyɛ Asante Matanum ɛyɛ Asante Regional Minister no oni ahode obetumi akye nantwie ne mom no ne deɛ ne sɛ ɔno mbɛbɔ paa na mɛma ɔmo ho ɔden a ɔno makyi nantwie nim kwan ɔmfa so dada nantwie ɛkye wɔn no obetumi akyekye nantwie ni nyinaa na saa dwumade ɔmo de bɛbɛsi wɔn mani so no ɔmo de mfinhyia baako asi wɔn mani so sɛ neɛ nipa biara wɔ ahoɔden ma paa obetumi aboa na nantwie ahodo ɔno mo sɛ nua Asante Matanum soafo ene wono okeka ne ho bi aduadua no ombetete moa ne de ombabo moden aboroma baso atua wono moka akopom se bosome ana se afi ba ko no ntamu no ombehunu se adwumadie no atumi akwankan de ma wonom sente sa de a chese ombabo moden atutas kokko e de acha Asante Matanum om de duadua omo sabe omo enyam nantwi a chese wono mo de omabo moden agya moa no mom se niam ene japade Asante Matanum no wodo mo afamra kwan so na se omo chi wono mo so de ane mra no ene wombedi pa me de kasebo Yane Asante Regional Minister Simon Osemesa edi nkomo no sei ene o kire nserimu edi kire DL kasebo to regreen Kumasi, to bring back the Garden City that we all knew. Unfortunately, most of it we are disturbed by cattle. You know, when you plant the trees, they will go in and destroy everything. All the trees that we planted, that's royal palm trees we planted last year, almost all of them are destroyed. This time, we are going to take stringent action against the owners of the cattle. You know, it's not easy to maybe catch a cattle. It's extremely difficult. So we are going to get some of those people who are good at it to do the work for us. We are going to engage them, we'll pay them, and that will be their responsibility to ensure that the trees that we plant will not be consumed by or destroyed by the cattle. We will pay them during the period that is for a whole year, and if it's possible, we are going to get some of those people who are good at it to do the work for us. We are going to engage them, we'll pay them, and that will be their responsibility to ensure that the trees that we plant will not be consumed by or destroyed by the cattle. We will pay them during the period that is for a whole year, and if it's possible to have adequate resources to sustain, then we sustain them the following year too. DLFM 106.9. Eni awuti ye Asante Matanum soafo de din e de honabo Simon osai mensa enu achi ena mrashebedwani ewo mrashebedwani de manhia ya so de din e de honabo Steven asa amwa ono so kasa ye kiremu a
sana mona emwo ni tuo no enya de ya kora sanse empenifo edisika botness ho no mo a wono mo di sa adwumade de tua wono mo ka na beba so omanga na yetebo no ye beyi sika twa sika de asi wono mo se yemfa moa ne yema kurom nya fane ensie kurom ne se kobrane ebeja wono ankasa ya moa na kurom no wakwa kwa winu ya mpenifo aduade anyame ne nukureni na ya de a emu awere mpa ne senti omukoso atua na mo mpa se beboa na sa na mabone yakoso asante mante no mapom aba moden apɛ ho pom asibile ne na okasa no sei no kire ne nsemu. Put a lot of measures in place. One of such measures is the establishment of the 2C Club, Climate Change Club. The club is going to play an integral role in sustaining this whole project. That's first. We have our coordinators, we have assemblymen, we have integrated them into the process. Apart from that, we are going to put very strong measures in place to deter those who want to put up antisocial behaviors in getting these things destroyed. We know it's going to be very tough because of the behavioral pattern of the people and the structures along the roads. But I can assure you, I'm a strong person. They know what I can do. I have a lot of people supporting me. And one of the tactics or strategies is to involve key stakeholders, such as the chiefs, such as the assemblymen, as I earlier mentioned, such as the regional minister, such as the KMA boss, and even the security agencies. So we'll do our best. And of course, there is God that we are praying to, and the media to help us in ensuring advocacy that will enable us to sustain this. So I know, inshallah, this will be sustained. It's the beginning of a greater thing to come. DLFM 106.9. Eni awuti ye eye Honorable Steven Amwa ono no ye mahye edema inshaye so na wo ba Facebook ono so a chese video so ahodo a efa kase bodu mu nyina no eda so a wo ba Facebook ono so a ubetimi na wanya bi no wahwe na wankasa bra Facebook no sana bla behwe said the nantwie pa ye ja wono ne na masante mantem in fact ya mmianim nukureni emu awura mpa sa kwantempon ekwanda so kama sei na nantwie nam so ahu na enua hodo ampanifo adua na asante mantem sa Garden City e hono manya fefe na sabi Ghana fo a ekokokodu amonone a na omotu o man Ghana yampia edi atem echirem ajasa Ghana ye bola so ekurase ye no empanifo abo moden se o mama krom hanso de anka hanom so wate nanso enipa binim su bambone nti bla Facebook no so na behwe se de nantwie endam kwantempo mu asante mantem emu awere mpa na no achi na de kasebo ene asante mantem eye kumase mayo ne din ade Honorable Sampan edin koma na business Honorable na mo so ba asante mantem mu a sa ne ma hodo ekwaso yi yate se bola ene efini ade ade eche agi asante mantem abo so pa ya ade ha adwen yi pa na ne so so no anabombe na mutuo no okyerem so ha adwen yi pa so bepiem asante mantem a chese that's been sahodo mde asisi woni containers sahodo de asisi ho no ma etwasa manfo edible edigumu no manfo tumi se sabo ne de kwa kogum o kaka o so obi adwuma ya fa ne se ne o ma ya adwuma ne yentua ne ka ne sente no ya nya ne sa bezi ne nipa na nya adwuma ye o kire wa se bi mpo beduru ho no ma container ne si ho na so no de bola ne de agu fom se nipa na mesesa esense ya bo ne pa se ono so eno no wanam so ya betua ne ka ene wo kire mu se nye sa na mo na wo no mutuo ne nya de bebo ne sente no o mbogu so ya nhyehyɛ se wono mo nam kwati kwan eya bola idugo asante mantem bo mo den ache wonom no mo de wo afa emre kwan so okasa no nanum nsem enie container ne ba kon so recyclable material paper plastics ene natifo ene digum nipa da sanit me chechire bola efra efini fie no de abetum obetimi sesa abo no de akogum obi kwa container tisi ho no ahwie wura no no de sifo o se yetuya obi ka se ompra edise odi gu container no mu a nipa ne nya adwuma nye emfa no ho se ade ayeye no ye nyina ye dia DLFM 106.9. Eni awuti ye ya kumase mayo ne den ede Honorable eye Sampan ne na woti ye yeto akase bo no so ane ye bo ede awuramu ewa so hwe oman Ghana yen ewiem sakira yeso mekire Ghana Meteorological Agency for the Krata Babonten ede woni kase pa ede ma Ghana fo yina se ne manim yama yeni emra ye ho so ye pa esense enso obiane bi ba betoto Africa na southern part ba ha adwen ye pa na se enso da ba betoto oman Ghana mo no eyade a enso no etwa emframa mu oden betu asan agirechi Afri so ayira mo anasa agrada betete oman Ghana mo a dodo na ma yani ena ho ye pa anya sa we bia na akwabo ye pusa wanhwa na ebe ha adwen yi na wakasa na wokirem so eyade a hwe sanse sey na ensubrane ano oden na mframa jampadudu eka ho ebetuo no ebefri eye southern Togo ebegba oman Ghana mo a dodo na ma yani na ye ho so ye pa se ye firi montene akwaye anwuma so ye mamode ne yani na ye ho so sense sa ne ma we nyina yade a ebekoso oman Ghana mo omo kasa na omo zenkrata ba bonten esa kire mu se sa enso de beto oman Ghana mu no ayade a chese agrada na sa nyinam betete aka ho a chese unam abade ane se na bom se pei oman Ghana mu a
ya hwe ne ya nje se bia wonam bia wan hwe na bokwa kwehie nkwanhia ne sent ne wonam amwani bo mode ne wani embra wo husu ye so na ma na wo kwatitiri ne mu amwo nkurase ne ade aya efonjuma na mo ye ne wo kwafo na hunu so nsuo no se de aye no eba ha dwa mode se obetumi asan wachi abafie se be ye nkofo ye nani nkwanhia bia emfa ema meto so na ne do ya mekese ena no pei eye dwada ya ma ebusum de to so nsian ensu ato papa efra no pa no nson ya koprom eye duba kwimo no ensu ato wankrabompre mantem no eye nsu ketu akra na DL kasebo ensa ye nkra ye nsaka echiremu a framantem enai ensu ato keta ensu ato eye doze ahunaga hon mpatema nyina dane foane de ka ho nyina no ensu ato ewa framantem anya de a kese eye asam ketu akra afri nsu nkrabompre mantem nsu kaso no mpatem dodowa Madina ensanwam kofodua achema odane ne mpatema ahodo nyina no so ensubla ne bi eto anapɛ no samia mia ahodo nyina no ɛda enso yi ebi ato hɔ no ma kyerema gyese na yade a meteorological agency for enkra de ba bonte no ahyase a edi dwuma pa na nkra ne kyeremu a Cape Coast takwa ene azim ne takra de mpatema nso de ayade se de tie bia ne nso ne tore na nso na yade a eton kakran mo hwe ne mu pa se enso ahodo wa hyehye wo wie mu no enche bia begu fo magana fa na nyina no nso ba betoto no enya ade a eyensu ketu akra ne sent ne se ye pia yama yani ene ya husu ye pa nya ade a ensu ba betoto no ebe ya fedi agro kra DLFM 106.9 yegusua ewensem ne yekoso ejiremu akampompre matemo na yejiremu akampompre matemo de ne yani ebu awuramu ewotwoko na twoko azesi amekasai enkrade ye kasebo abato yapono so ejiremu a eja to hono majapade dodo na etumi ase wotwoko ne potema enya asameketo akra na nkra bato de ye kasebo pono so ejiremu a ana no kwasi adai anopatututu eneja etumi eto eye toko ne potema tesena ya ade a awre ho pa na nkra ne ejiremu Ghana National Fire Service for no ebo mode mo nan etumi bo mo to mo kobo ekokobboaye ema eja hodo ato twakwa ne mpotemo no entumi antretre entumi anko emiam ya hodo bebre na ma entumi eni awura na ekire so bebre na odum jadwuma yeko no efri eye dodo na efri Kolebu Fire Station ana afi so Enkran City eye mokwara efo no so bo moden etumi kwabboaye mejabrane a eto twakwa ne mpotemo no wonom etumi eso ano asesi amekese jablane eto twakwa ne mpotemo de ewa krapompre matemo no matumi abo moden aso ano asesi amekese asomdwe atumi abatoko etoko ne mpotemo honom na containers ahodo ene efiefia ahodo de yade a eja no atumi ahye dodo na mpotemo honom a awere ho pa na sesi abapem samre ade e kasebo ebo kese yi ene Ghana fo nyina ma mu nyina matibie no enya ade abapem samre no ojim jadwuma yekuo no etumi ade de enti anam ho emasa ojabrane eto twakwa ne mpotemo no mutumi ade ho sunsanso etumi ade ababonte na mom de e kasebo ene gusu ade nsensensem we nyina achi se bawo maden ade ane ade achire akopem se yebetumi ehu de enti a enam so a emasa ojabrane enti sa no etimi eto twakwa ne mpotemo ho no ma amaja pade dodo ana afi nso asoto sa hodo na dan bebre na etimi ese otoko no so etimi de ho amanebo etimi abasomo ewo nsema hodo befiri mu ato no enyina emu DLFM 106.9 yatwa DL kasebo no so na yatwa so a na yebo ede awuramu ewatifide matemu ehonum na Ghana Revenue Authority for the say amekasai wonom atumi ahye tobacco product bebre na wo eye tamalani mpotema chese enya de ayasem keto akora na wonom kiremu a sa tobacco product no ebro be de say millions ena matumi atwaga ede atum ahye sa ne ma ne nyina na wonom ekiremu a Upper East no no wo Northern region no sa me ahodo ne nyina na ya de sa tobacco eye product no dodo na begu wonom akachi amanfo binom enam koti kwan so ena chese wonom de nyeman emfa mra kwan so ede ba o maga ne mu ampenifo atena se adwene wahuru se anamo na wonom atuo no nya na mo aya na mo pade sente no omatumi aboabo ne ma ahodo we nyina so egidade atuma asese amekasai wonom etimi ase ne nyina wo eye etifedo mantema de yare kasebo na wie nso ye bo ho amane na ye de ato wanimo na Northern and North East Regional Commander eye edema eye Custom Division no eye George na Namasi eye Timbaye mami akasa de atudwa se ade wonom intelligence obo modern ahwehwe mu ahunu se o eye British American Tobacco Company no nyuma bebre na de fro no de ba o magana mu eye September 5th 2023 ne bebre na be pie mu e wati fido mantema chese ade na ha dwen ye pa na mpenifo akire mu a chese sana ma hodo begu wonom eye warehouse ene ne wo eye Upper East Region no wonom atranse ahunu se sana ma no bebre na spy afenso niema no so yade a M1 ne sento mabo maden atwaja de atum ase ni nyina sese amekase ni nyina de wonom ahyiase deku ade yakasebo yaba akire ede amawo na maame no emra opening pa ono kopie mo ewe ya tifide matemo and of his Northern East Region eye commander de ma wonom eye
custom division no George Nalamasi timbanyi mena di kasebo ene ne kasa no odi nsem bi sei no ochire mu ade kire di kasebo. We all know that the Boko area there is a conflict zone, and then we have the military base there. So we had to even call on the military to help us. There's curfew, and we were moving at the time that the curfew was in force. We had to engage the military, and they assisted us very well. We got the location all right. We a few hitches made us stay there longer because transportation became an issue. All those we had contracted to stand by and then do the transportation to Tamale here turned us down when they got to know what was involved, because most of them feared the groups owning the things would come after them after they had their known people in town after they had. So that delayed us a bit. And what idea Cassiabo Ebisa Mamela Masi so mama na saa nsema hudu wa ekoswe saa nipa bwanefo a wonu mutu anamon etimede saa ne ma we smogri be wuro man Ghana mu a mususi se enya de bebo man Ghana no nso no de pa na ma ya fa no saa nipa kudu ahodo no matumi achi bia na o kire mi so bo mi na bapim saa mre de enya de a matumi achi di pa ba akokoro mu gusu aye hwehwemu na wakasa na wasa kire mu saa de nipa ahodo a wonu musa ede saa ne ma we afa kuntuna se be wuro man Ghana mu no eya de anya o man kasa na ma de ba na mu no omutume de soma afufuro bi na omde so aso anipa no na nsa nipa hodo omo so aso ane ma dia aya no mo nim ho hwe omo dia ne se ono mo de no wonum edi pa na de nema ya so aso wonum tini sente no sa nipa ko ne ye chi wo ma enya de betimi aboa ne sente omo gusu aya enhyehyɛ ya hodo so betimi aboa e ma nipa kudo a wonum de kwati kwan efa so e de sa ne ma hodo di ba o man Ghana no betumi wo mo de yin wotuma cheche wonum nyina e de o makwa kwagina emra no kasa na wo kire mi de sia ye kase Ghana sika hodo a ya hwiri wo mu no eye 7,951,238.39 pesos a sasika we ayade an kasika we no ese kampanifo momaden edefa eye customs eye wonum division ahodo no e oboda no so mutumi tua sasika we de ma wonum nanso esense kuntuna ase ne kwati kwan amedefa so nti no sasika we nyina ahwere o my Ghana emra ye ne mame ne dindin da masi edin komo no say no no so osa okire ensem no mu efa ye. If they are there and we can arrest them, they don't go scot free, but we haven't been able to arrest mostly around here. What I've noticed is that these things coming through carriers, they are full high vehicles and cut goods for importers here. That is what I mean. Usually, even with the everyday goods that coming, rice, sugar, you don't always have the owners of the goods themselves on the goods. It's always the carriers that step in us. And so it's difficult to go and just arrest the person who doesn't even know that, I mean, the things are packaged and given to them. They haven't opened it, so how do they know that it is this? It's only when we do the examination that we find out they are that. So usually what we do is just the conveyance, the vehicle involved. DLFM 106.9. Eni awuti ye Northern and North-East Regional Commander Edema Custom Division. Ne den Edi George Nalamasi Timbaye ne ena wuti ye no. Meka wo se prem to breka sebo a yedo som wo DL 106.9 no. Kasebo no etwagu o Facebook no so ena wokọ ye YouTube channel no so a kasebo edemu a wonsa betimi aka bi no wanya bi ahwe abawani akwa homa. Yetwa kasebo no so na yetwa so a na yebo edi awuramu ewo oyo openia ono no aye ede the Church of Pentecost International Worship Center and the trinity aka the PIWC wa Atomic Branch opapa yi akasa echiremu a ha adwenye pa wa my Ghana titiro se baba to abai na nipa dodo na nam kwati kwan afin so na mo kan sema ahodo bi a emwa mo my Ghana so wi an twede ampo yakopode adom ye no ebetumi akoso aba ho ban na papa akasa achiremu a sa na ma ahodo na yekoso ne gira no enya de ebetumi abo mo my Ghana so dwe ye nya no yetimi akra so no men yeto abawi a yasom betumi adwe yen na mna wone samtwerefo kasa ewa eye praise and worship eye festival ekoso na presiding elder edema eye PIWC Atomic Branch no okasa na wo kire mi so ehu behia pa say yekọ emfimpim yenu ne do nan abatuo mu no Ghana fo nyina wo ma yani ada ho na yetumi abo moden abonto a tituru na manyoforom kogina simpie so ekasa ebonto ade akire Ghana fo moden na niam ahodo wono mahye no eno ho kase na omonka afin so de ombetimi aye na omonka nkire Ghana fo no moden nsem ahodo bi a ebeye kasantwi na kokkofa oyene ene mentimi wasede ba o ma Ghana mu de ye moden so ombetimi ayi na kwase bebetimi abo na Ghana asomdwe ahodo a yenya no yetimi akura so okasa na osa akire mu so o man Ghana na yetimo no si ebenya asomdwe na obetimi akoye de o man Ghana titu ne nyina agina ye ne ankasa timamufo no so ye na de ye ne kwan ahofodo a ye fa so a ye kan ye nsem fa no betimi aboa
ema Ghana abato ya beto no asomdwe atimi aba okasa na osa kire muso oma na yetimo no amanyofo no se ba se wono ma di kasa na se obi be kan nsema hodo bi a eya ni mframa nsema a betimi akofo ye ne di aba se di pa no yente no pa hwi okasa na nsema hodo a waka no Ghana fo ma yentie yemmo no emfantungu ba bi kura esense ama na asomdwe na ye wono no eyade ehu hia se Ghana fo nyina no ye betimi akora eso na asomdwe kase etimi akọ na ade ama ye nyina okasa na osa kire muso electoral commission aso he o ma Ghana abato so to sere wono ma da se efim pim ne do na abato ya babeto no ma emu na ho fan omonye se referee ya okwa gina agoprama so ato ayram ede ma eyagu kansie mienu meche ba oboko a tese omutu besi akan ya mama emu ada ho fan se be ya mentumi ho asene ntokwanta kwa bia entumi nkosi abato ya babeto efim pim ne do ni nan abato no mu no emra wakasa no nanumu ensem enie emmo yasumdwe ne ho ban mo ya den ya mu hia ye vote political parties enye basabasa yesem o koto aba enye ntokwa enye atendidie nya sekantwetwe eno no emfaso bi eni so isi gina mfimfini ye lafri a ugina mfimfini na toto ne ema nyina pepepepepe emma usuban ne oni ye no encreate suspicion gina mfimfini na toto ne ema ye nia obenya no na odi ama no na fo obia nya awirishemu se o koto aba kona koto aba se ne ye to ne daa no kona koto yetumi sala ifiti anopa kosi awia eye ne ebeduru so wato kona koto aba wotu wia kona kotena fie eni a wotie ya presiding elder Edema Pentecost International Worship Center ene ye charity aka ne se PIWC Atomic Branch nene ena wotie ye no meka wo sakase bo no edam live Facebook DLFM 106.9 na do adwen kire ne bra ya jabe ye beje mre ne yatimi akenkan ede obomode a na ka ye ho wakase bodu mu videos ahodo wa fa kase bodu mu nyina ya kriche ede kwakogu eya be fonten tan no so eno so betimi anya bi na watimi akenkan ede amaye na me kwa Facebook no so na makenkan adwenkyira ahodo amanfo ede aba we eye Kofi Parliament oso odifi eye aguna bobi kuma na wakire mi so o my Ghana de eya de ha adwen ye pa titiri ne krapompre mantemu se koba se ensuo to se ya pe ene na se o my Ghana enka titiri mantem se he be na se ensuo yi eyira fa me na bebre na se ha adwen ye pa ne set mpinifo momade omonan emo wodo moto na ensuo ahodo etimi yiri efa japade bebre won krapompre mantem ha se no ye betimi etumi esi ano sara nso na wensu efri abna enso nyame ye ono so de abaso de ele kase bode edemu kra wakaso ashtan wa ono so ogusu ana otie bi ntino enso nyame ye abna won so ye chia pa woni Kofi Parliament ye goso e chia mo pa mo nkoso na momo mani akwa ma Facebook no so na won so betimi de wadwen kire ne e de aba Facebook no so DLFM 106.9 ne ajemre ne yatumi akenkan e de amao kase bo no edemba kope e official. It's official. DLFM 106.9. Ya toa dier ajeme nsam kase bo no so a na ebo ede awuremu e woye apomodensemo na medical doctor edema ono ne din ade Dr. Abraham Buanu wakasa echiremu a omanga na yetimo no dodo na atenasia ma yade tumi dokoro wo mo a mfie bebre watwanya aju na ewuo no sampempenso na papai anasa Ghana ni nani ba na ho so ene se de mama made na Enquires se de MiPROMO Media papa echiremu adapi sana ma na Ghana fo dodo na etuo no nya de ya na mompa omana yetim no so bomade ahunu so wa promote no sensi so bomade na fa wani kiremu ayarsabia na kwaye hwehwemu fa promote ho na ne betimi aboa ma watumi ayinache esense sana ma ahodo no owu ahodo ekwaso o Ghana mu no dodo na gina enipa ahodo a wonom emamade enkwahwe ma promote mo eno kan be na Ghana fo dodo na etumi wu e wo mra wonom emre enso ye nti doctor de afutuo ma Ghana fo ya na wakiremu so ehu nya papa se wotu ha na hu so promote nsisi so de bomade na kwa yo apom de me betimi aboa e ma wankasa watumi anyina che na watumi de nkyene ache pa doctor ya kasa na me na ode nsamtwerefo kasa na wakire mi so ehu nya papa se o ma na yetimo no ye ntenasia ma yale ntumi ndokora ya ne ya enche ma watumi za fi de aduru no woji na ewu afri achatefo asa so azotuma kwa yo apom de mu dabi eba ne sade a enya de bebro kora na ode nsem wanyina atudwa emra wakasa ya waye apomde eye dwumade bia ekoso e wo Madina market ana openi echire mu a ehu nya pa sa na manim no Ghana for ye bedi nuane a titro na ya atosode me vegetables ahodo na afi so eye fruit ahodo ne betimi aboye me yatumi anyina che na enuane ahodo a ye dia anwa dolu mu srade bebre na ewo mu no na afi so mojanam ahodo a Ghana for dodo na atumi kwotena choba o no wasa o mesra choba o plata mesra ma nantwinam hende Ghana bomade awi afatwafi ahodo bi so goso na enkwa no so bomade na ma anwa entumi ndodo mu na mindi na me ntumi nje pa na o chim se dabi ya ba ne sen na ye no ne sen namben
so batena se ne wadi nuane we nyina no we nyina akira sa enuane ahodo ete sa no wudi a enche bia betimi do akopie mu e wa asama do ma won kaka ya nanom a ya na se ya nom a wonom atoa eye ya nom fo won se de no ho ne senti no bomoden no person apomuden etumi sisi ye de ma wo de bomoden na di nuane pa betimi aboa o mekira to so de ahodo ama watumi anyina chen sana doctor ekasa no so wasade afutu e de magana fo nyina sei esichira ahodo a ye die ne momoden sei ye betimi ate so na afin so enchine dodo na yetumi efa no so entumi moayen e magana ya pomuden entumi sie ye enti ye momoden sei enuane ahodo a ye die no esichira dodo ewo mu no yentumi ente so na afin so enchine so yente so emra kasa no na num nsem eni. It's a very good idea to reach out to people, especially these market women who might not have a lot of time to go to the hospital. The most prevalent condition we've seen among them is hypertension. But I've made a different observation that most of them are on hypertensive medication and most of them have their BPs well controlled. But we just have few that have stopped taking medication. We have to advise them on adherence to medications and then the importance of regular checkup, especially with a particular clinic or hospital. So the first advice is regular medical checkup is very important. They should cut down on the salt intake, then incorporate the eating of fruits and vegetables. And then adherence to medication or BP treatment is very important. Yeah, medical doctor, the Dr. Abraham Bueno, and what no, and what and a founder Edema Nhyiraba Debbie Music Ministry no on the board modern as she says you might be winning on so dear Cassiabo. Menemo and Sankapa said Dr. Casamen so no futu Edema Ghana for so yentia said only dear Cassiabo at your train come FI. Yankopon no dia to Yakuma so say kakrani e won ye fampoa afoforo. And I won't say a man no ayana there's a omuyiska. Won't say ebi mu ho a omutumi ko hospital e koye regular checkup. But it's not same for a market women. Ebi mu ho omuni sika kra ombefa kakra ko hospital. Nti ade kakra e betimi aye dia abo omuni. Nti ene say ye ni omoba ye ni omabe kasa kakra ya chiche nu kakra ma omo ya check omo BP ya mo BMI ya catch omo ya ya mo health advice ni ade and there's a little bit me aye dia abo omuni. Nti ene say ye ni omoba ye ni omabe kasa kakra ya chiche nu kakra ma omo ya check omo BP ya mo BMI ya catch omo ya ya mo health advice ni ade and there's a little we can do because health is important. Omuni ahode a omuntumi mba market embeton ade eni awoti ye aya maame on ne bono homode a na oboabo adwumadie ni nyina no a me kire so mo ye head screening ede ma Ghana fo ahodo a wonom epe apromoden ne din on ne da eye founder of Nhyiraba Debbie Music Ministry no ano ne de Deborah Nhyiraba ena de kasebo wote say odi nsanum nyina ekire mu ede ma de kasebo no DLFM 106.9 me ka wo sa wani ene wasugusu a wotie DLFM 106.9 ukopia mu Facebook no so ya DLFM 106.9 sanso na eye tuning app no so ya dem e hono matitu no mamu wa mo no ne nso obetimi atie kasebo no bi e wo tuning app no nso ya DLFM 106.9 obepie mu a eno so betimi anya bi atie edi amayen obetumi do adwenkyere no ade afa Facebook no so edi amaye bejemre na yatimi akenkan ni nyina edi amawo yeto akasebo no so ane yebo edi awuramu ewo eye apromoden ayaresabia ensem na yegusu a yewo mu na kasebo no eye official. It's official. DLFM 106.9. Na afiadonko so asembi di bagana for yenti afiadonko mra. Oko school da. Me go bi da. Me na class bi mu na. Me enti na class me ni classmate wo school. Me classmate wo body e ba jib. Koko. Afuo mu nko na me classmate wo. na won pese obeko school School. Oko school da. Me go bi da. Me na class bi mu na. Me enti na class me ni classmate wo school. Me classmate wo body e ba jib. Koko. Afuo mu nko na me classmate wo. na won pese obeko school School. Dabi. Adai. Ya me dia ma me no. Bisuku ya me dia ma me no. Ano na mpe. Afiadonko so ne de ne classmate fo no eya banche body enikuto na ye de classmate fo to ne de on first school over anya hwe na ye mi se opele onso de na waye opele mame uko mi awase no fo mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me da me ho akomechi no wabetina mechina msako so nufu tinese bia wo fo na mada me sheda na mada wo ba ye no wo huni no mada ana obaso so me nufu so wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada opele na wada said ye nso ya twa yi magana nwuma yununu sei na wase ada na watumi atwa na mon sei opele
bomade na wanim na ho so mesre wo pele bomade am wani emra ho so se de nsuo na to no ebeside ne wo pele onko yemfom so ma onfa ne nsa enkofa na ase baby opele you very careful enti sa pa de a wa hwe na waso etimi ayehye pa yentu akase bo no so ne agusua ewa pomodimo na Global Cancer Observatory for abomaden eden krata abomonten akasa echiremu a wono gusua eyehye ahodo eboa se o man Ghana eye prostate ahodo anase eye kokramyade a eha manfo dodo na ebi etumi to wonom ahrawam ena finso dodo na so wonom nufum ne ade a na oba no so de dodo na omo ba na ahimfie wonom na kokramyade yi etumi abaje wonom de aboso a wonom kiremu a enya ade aboa kra de sentenesi amekasa yi womo boden abode awura santimantanim eye hyehye ahodo so metimi aboa na nya de ahodo a ye kokramyade a ekun etia Ghanafo o man Ghana mu no wometumi aboa meso etimi ate sebe ye betumi aboa na Ghanafo etimi agina wona so ewa promodemo na dwumade ne hyehyɛ so a wonom akiremu a Jesa o manga na we pie mu a enipa ma akoma be say 15,000 and annually say nipa we nim nyina etumi ewu enya eye cancer na say kokramnyale ni bia ha wono ma emasa ha we no abaye jesa tumi antua ha Ghana fo pa na ma wo maden akopie mu asante mantem a omdwumade a omudie no nyina ne say eye Ghana mamu ha say ni titru na aya asante mantem no wono mo boa ema facilities ahodo a wono mo a eye abaye resabia na afin so kwankwa ya resabia no wo metimi ni sia ahodo akoso ahyehye ne ma bɔ moden edi mfidi ahodo betimi ahwehwe nipa ye nipadua ahodo mu a kyesa wono ma cancer yalewe yi ehye ase pese bɔ mu nipadua mu no na machines let me detect na jampedi fotuma moden ama wono hunduro ma sa nyale ahodo na etesa no etumetu ni nyina ase ede afiri honom na ba pie mo Facebook no so DLFM 106.9 a kyese e ma na dwumade na ekoso no eda Facebook no so wo ba wonso betimi anya bi no ahwe ede amai bomade na ba pie mo Facebook no so DLFM 106.9 wo ba kyese dwumade ni se na ekoso a na wono bomade mpenifo ene wono mo ka biewom stakeholder ahodo ni nyina no ede kita ho no ni nyina da Facebook no so wo ba woso betimi anya bi na wonso watimi ahwe ede amayen na mna dwumade na ekoso na City Cancer Aya Challenge Initiative no 2018 wono mo kirema sampempenso na dwumade no etumi hye ase a kyese wono mo ka biewom afin so enipa ahodo bi a mo ye mpenifo ahodo asante mantem metire ye kumase mayo honabo sampan so kopie mo dwumade na sebi na wono mo kasa na mo kirem so nhyehye ahodo we na omo eye no ade betimi aboa pa ma Ghana apomodi mapa etimi aba titu na asante mantem ene Ghana fa na nyina ma kyese nyalo ahodo a ekoso atitire no eye mekire eye kokramnyale a eku eti amanfo no eso etimi aten emna wakasa na okire mi so emna na sanhyehyɛ no etimi nkoso no na kyese oham titem ma akopɛ na yade ananka akane no wonom etu ase wa sante mantem ne o Ghana mu nyina sisi aye kɛsɛ efitiri ma mo de sanhyehyɛ pa no ɛhyɛ ase no ayade etumi abo mesisi ya no ɛha no titem no kwakwa gina eye 25% a etumi abo we nyina kyerɛ sɛ mpenifo dwumadi ahodo mo de baaye no etumi ɛboa emetumi ekuntia nyale ahodo titirew ene kokram yale a eku etia Ghana fo me eso etumi etepa etumi ede boa apromoden ɛwɔ ya sante mantem na ye city manager edema city eye cancer challenge eye foundation ne Abubakar Jalilu one central for kasa na ochim sesi aye kasa yi one ma se dwumadi ase mako eye asoye eye ayalesabia hodo mako eye dumiasa metire 30 na mobɔ modern say sa ayalesabia hodo no wo metimi aboa ema me kasa yi sa pomidi ahodo atitiriw efa cancer ho no wo metimi anhyehye ahodo betimi aboa na so obi kwasa ayalesabia hodo na nyane wahodo biara eye kokram yare a etimi ha wo no no wo betimi aboa amase etimi atu na mra kasa no nanum nsem enie. So 13 projects were completed, and these projects were medical oncology projects. We have the pediatric oncology project. We also have the surgery project. We also have pathology projects. We have quality of care projects. Several of these projects. We also have cancer, the cancer registry. We assisted in all these projects. So we have interventions that we have done, and under the medical oncology project, we have a essential medicine list that was produced. We also have pathology project, laboratory development plans. We have quality control programs that were produced. We have guidelines that were also produced, all for the city of Kumasi. Kumasi is a fertile ground that was ready for this intervention. DLFM 106.9. Eni awuti ye city manager Edema City Cancer Challenge Foundation no eye Abubakar Jalilu ne na wote ye no eno achi na die kase boss ne ebepiem wasante mantem dia ene asante mantem mayo wo ye Samuel Sampan ye bisa we sa onabo Sampan na sansema hodo we kwasu ene sa dwumadi ahodo a atodwa wasante mantem no nhyehyɛ na tesa na oso ebobe na dwumadi we no etitire na nimpo bebe na ba dwumadi na so na okyem so ade a wono ma mo hwɛ eye aban ayasabi ahodo so wasante mantem dodo ba piem dwumadi na se afin so academy ahodo mpanifo do mo ka biegwom titiri nya ba piem dwumadi na so wo kyerɛ ma kyese dwumadi do sɛ de atumi akɔ no eyade eso ani ye papa na nkyerɛkyerɛ ahodo mpanifo de ma wonom
ene sa na mopa empanifo etru no ebeboa pa manyane wa hodo watitire no eye cancer hodo a edi ne panya e wasante matemu ene o ma Ghana mu yin omabo ma na yin se ombetumi apa ne puma sibe se be betumi aboa na Ghana apomode mapa etimi aba titiru ene kokram yale no o matumi abomaden no wonom etumi etu ase na me na wakasa no emunsem eni. Because of this program, there have been early detections, and especially cancers in children, and it's amazing, and it's also worrisome because there are children that were not detected early enough. So you look at the numbers, and they keep on increasing. Yes, but, the most important thing, and what is gladdening, is that now we have the means available to take them through and treat them for some of. Because of this program, there have been early detections, and especially cancers in children, and it's amazing, and it's also worrisome because there are children that were not detected early enough. So you look at the numbers, and they keep on increasing. Yes, but, the most important thing, and what is gladdening, is that now we have the means available to take them through and treat them early enough. So you look at the numbers, and they keep on increasing. Yes, but, the most important thing, and what is gladdening, is that now we have the means available to take them through and treat them for some of these cancers. Eni a woti ye eya santimantemu mayor ne din e de honorable Sampai ene ena wote ye no eno achi na director e de Africa and Europe Cancer City Challenge ne din e de Sofia Bossman eye Kinjo mami su kire mu a chese dwumade na wono mu die no ni nyina so mbabo ahomaden na hawa hudo bi a ekoso titiri no ma Ghana mu kokram yare a agi nipa boso na ekum nipa wo ma Ghana mu no edoma koma so pa se o metimi abomaden no matu sa hawo ni nyina ase na Ghana man so ye ka apomuden mapa yatumi enya ye nanso atumi agina na yatumi abo adwumaden ma Ghana atumi akora mtitiri mpo ene wono ma o manya cancer no metumi abomaden atu ase na o man Ghana ne mapa atumi akoso e de ma o man Ghana na ma no kasa no ono so bomaden ade nsem atudwa ede kire de ye kase bo se sanse se na o ma ye ne de ayade abeboa pa ayade abeboa pa titiru ene Ghana fawdo no o kire mu a momaden se metumi akora mapomudi mu emre sem montena se makokora yale no enje mo ahimfie wo mmoso ohu na wo ye oba wa ahimfie no ense ni nyina mfa mawo o se abasa enya de abebo akora de center de futuo de magana fo nyina se no nso wo momaden no mapomudi no eho entumi hia wonom na wonum entumi emwa na apomudi no entumi enkwaso mfa magana fo nyina emre okasa no emunsem eni. We don't come with a blueprint in the sense that what we did in the first place was to ensure that we supported the city to go through a city-wide need assessment to identify what were the needs in terms of cancer care. So we take all of that into account. So I must say that we're very grateful for the level of collaboration because we have seen tremendous, commitment from local stakeholders. Director Edema eni a woti ye director Edema Africa and Europe Cancer City Challenge ne din ede Sofia Bossman Kinjo nende ena wote ye no na ya body awura amonone na ensama abato de ye kase ye bo epono so echiremu a amonone no ya che enipa mienu a wono mo ye Ghana fo no mbone omadi nyina ne sei omo ankasa ba wono mo asibira abofra wanya mfienum wono ma papa abofra na sum etietia na yase etietia na akun abofra na to atwene manisi amekasa yukopie mu US montene so a ya che mame ono ankasa na ne ho kafo no mame ne din edi Valerie Ogusu wanya mfisia no aduonu nwotwe na ono ankasa ne boyfriend na ne din edi Emmanuel Adai ono so wanya mfisia na aduonu nwotwe ono mu nyina 28 years uba Facebook no so amfo ni da so na mo ade a mo ya nyankofo ana ase den because o say de mfo ni ntie na ase mo ya busua ba ko ema omanim sisa papa na de ba Facebook no so na behwe kase egbu a ye kan ho ansem yi sani pa bonfo mienu we ni mo no woni makwatena ase ya na o mankasa ba woni magodo na abofra yi wanya mfinhia makoma ni mo no woni matumatieti abofra ya ase esibirim na ku abofra yi e de atwene ya azezi amekasa yi ensem we nyina esiye e wa match bosom de toso de nu ba kwa na kwato atena se yi mu ahunu se dabi sana mo na etese abatanfo mienu wasie etru no ne mo bia airtime e kankan pass e beto maganda mu na sese amonone na mo friga na ha na mo se mo kwa kwadi pa e wo US montene so a na mo ankasa mo ba atwede ampon yankopon de adom mo no matumi abo abofra ya kwafo se wawudi ana de abi ana mo na matru no enya de ana mo pakwa na no ana judge tena na twam ena wotena mu e wana no wukwa de twam ni wachim se de abi sana mo na abatam ye ni we yatru no ya na mo bia airtime ni senti ehwema hodo a ono maje ena vidom kopie mu ya sabia hodo hwehwema hodo a mo ye na edi adanse prefer say sabata we ni mo no ne ma no yade abofra no ebro pa na mo bro no sibiri mu na ma se amekasa yi abofra na tumi ato nanu mo nse ne senti no emra ema no mo kwan
se wo ba ya ade bi na nya wo betumi de mra ahye wo nsem na watumi asibirim no ekono ne sente no okwankwa dem emfinhia na makoma abaten o monchamfa na emfia makoma kwadu no metia 25 years no omukwankwa da afiase na so mu free court epia sa na mafo a wo matuo no wonom entumi na temo no ekoso eye district eye attorney eye self court no eye county district attorney eye Raymond Etioni on na bo mode kwatena kwanwam a kese ode nsem ya dutu dwa na ochirim se dabi kra sa na mo na awofo na tu no time pa ne sente no omontena so enya nhwe han na sadia na mo we na omatu omkoda afiase emfinhia makoma bienu num ya kina bi no wonom efiri hu fia sa na mo fo etesa no enya dia wo mbetimi atubiew wei ene amandabo ane so efias eye amanone amete US aba dia kasebo agye mensem kasebo so no ya dosom DL etiefo na futuo bi dia kɔ de emema no titiro ne ma no so mpese mo wale a nya be ma bia na be wa no esense be ma nya obo na yere mu ku abofra yi ade anko ba na otena ase hwehwe mu ya anka be ma we kanya de obe wa no yentie se de futuo no kɔma mema no ufise o ma no so o mu di bebebe no mo do so to yirefo enkwan no still ni na o mo mekonkom o mu di na no mo mu nsuo banum so sesia no amen koto upese o mu se o ma no so o tchiro o mo se in terms of hygiene na o mu sana and maybe I could that campaign never go to Arabia one by Sana Baba Gipis and Wunia and when you top secret place brass no one team I didn't any part when I and Shokunia to Mamma Kunkum Udian one who is here not walk up and beg Udia no one knows what is up at baby atna where me your foot ready car and answer our phone and tiasie and about from Mukankum and Mokuni Yamabusiani Yako Apaka GH wabetana say or the sporting update no e ba betwa kasebo no so ye twa ye hosema ye ba apaka G8 or the agudie mu nsama Enquires wa betwa so e wo kasebo no eso DL News. Right, abusia yensa mo bibiala ha mo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene dwada area from tobreka sebo so meriedo sa gudie mu nsama wo so ayaboabo no abusia ya bane ya de beda na huni ekọ ene ne ba ewa gudie mu nsampi nana etwagu na otwe ayaboabo no Ghana de wa of course bible mu de ena nkofo nkro so de latest any exclusives ni nyina ena ayaboabo no abusia ye de eba beda mi amede nsam na bane di ameje so no eya yesu ano de share apakan GH the blessed kinentantam so abusia mensi from na mention some na say from out the mention say from fi athletics na watwe ukopiem our Bahamas one award release no ekoso na nyamencha de Ghana yam 4x100 and mema team no o metimi a qualifier Paris 2024 Olympic game no on betumi akopia sia of France no makoko compete na nipa makomako enaya qualify Ghana 4x100 men's relay no say NTA Ibrahim Fuseni Ekambi Isaac Bochio Ekambi Benjamin Azamati and Joe Paul Amwa we ne mema makomako naya on betumi qualify Ghana 4x100 men's relay na omoko Olympic game na yero won some edit winning ye PM boxing so na Ukopiemo Bukom Boxing Arena big game bako ekoso Abrante friend Frixie McBones Dodona friend Sejima oni Abrante friend Gabriel Adoku big game pa ewo endeno mechioma omo light heavyweight division and omode santo kwane ebo ani na mom no Abrante friend Frixie McBones no bat no kwawie no na wafam kunimdie na ye de wonsam ere to anim yempiem Ghana mrantia esi akan ewo amanone na otwi omomori mono eso ani yepa na yemfo mo nsam emfanto ani media yen hyase emfanfi Spanish La Liga num ma yefani Spain dano fiada bobo ko efani Getafe omotena fi Athletic Bilbao ekotwa makamienu a omantimante Abrante efani Inaki Williams striker Edema Bilbao ono she 2 goals ni nyina Edema bobo ko a yefani Bilbao on the 27th minute and 51st minute no na otwa tenamienu no Edema bobo kwa friend Bilbao na we enene 11th goal this season washe Ediama bobo kwa friend Bilbao ewo Spanish La Liga numa yare won some edi atwanim yanto aso de yempie mu ewo French Liga num na otwe bobo kwa friend Le Havre
omotena fie eche Strasbourg ebo meka pole miensa emo mutimu ba kuma memfanto anim se Ghana yen captain a ye friend Andrew Dede Rami Morgan ayu no o share third goal no Edema Bobo kwa ye friend Le Havre 90+6 minutes and o share third goal no Edema Bobo kwa friend Le Havre na we ne back to back and I watch goals our French Ghana Edema Le Havre last weekend etwam no o share against PSG and this weekend so no wabesha against Strasbourg winning the 6th goal of the season ye dey won some ediatu anim na mamin ko piemu our uncle George Akwesi Afie Akache or a former vice president at the Ghana Football Association GFA election ya etwam no or contest bi now so in the election committee no or mu disqualify no and some no anyane de or the kopiemu our cast Michema Court of Arbitration for Sports nande ruling no about bonten na according to uncle George Akwesi Afie no or see ruling ne by no according to cast no almost decision na GFA take here no the right decision into honor George Afie there decision na cast area ba no wajatum asumdwem on konko appeal bia konko twemu manso bia biem waje adiatum we any latest report eba yere won some area tum yempiemu football na otwe result awdo epiepiem no yemfanto anim dia yempiemu mano FA Cup semi final no 2 games no eba so na otwe na police ladies eshemiensa supreme ladies etimu baako enti police ladies qualifier omakopiemu final na omukwakobo sanso na army ladies etna say echi Epiphany Warriors ebo mekamienu mo timu baako enti me no ka say army ladies nso akopiemu final enti final no is set police ladies and in the army ladies and the babuania yere won some area to anim division 1 league no match day 25 now 3 matches equague result say that zone 1A Wasunta 1 Victory Crab Warriors 0 Northern Cities 2 Techiman Heroes 3 Tamale Cities 3 Mana 0 Steelfast 1 Wa Power 2 UPM zone 1B na Brekun Cities 0 Techiman Liberty 1 BA United 0 Bafo Soccer Academy 4 Mighty Warriors 3 DBB United 1 11 Wonders 0 Young Apostles 1 NLPM zone 2 na Young Red Bulls 1 Seshi All Stars 3 Rose Park 2 Swedro All Blast 2 Elimina Sharks 1 Baseke Holy Stars 0 Mysterious Dwarfs 2 Park Academy 0 Future Stars 1 King Pfizer 0 Sky LC 2 Venomous Vipers 1 Soccer Intellectuals 1 Asekem 0 and a new Edubias 1 in Zimakotoko 0 OPM zone 3 na Accra Athletics 1 Ankuti 0 FC Nania 3 Akachi All Stars 2 Golden Kicks 1 Home Stars 1 Oko United 0 Kings Palace 0 Kofodia Sempefi 4 Kotoku Royals 1 Huawei United 2 Vision 0 Still Believe 2 Susubribi 0 and Anagod 1 Atram Divisa 2 YMPM our Ghana Premier League match day 29 na okay result APPM no say NTA Bobo Kwefene Kara United Dano Meme da omotena fie echi Nations FC ebo mekaba kwa omo ntimiante endra games naka no Tuaso Asante Kotoko etna fie eshemienu Legon Cities entumi ante Heart of Lions enso ewo fie no omo sheba kwa insuateman entumi ante Great Olympics etna fie ema media mabechi omo bomekaba kwa omo entumi ante ena Real Tamale United yetwanity friend RTU omo sheba ko Samates entumi ante baby ani Go Stars esheba ko Sanso na Bechem United esheba ko ena Bofo Kwata no esheba ko ema Dinsesi so esheba ko ewo nyame adoma endeno one game ebetodwa Accra Lions and Aduana Stars and Edibebuania yede won some edi atu anim Ghana Premier League no table no say NT Samates omudi kan 52 point Nations etos me no more 45 Media Matos me and some more 43 Bechem United and 9 almost 41 enum no Accra Lions almost 43 Aduana ensia almost 42 Nswatema etos enso almost 42 Breku Chelsea and watching 41 Kotoko Enkron 40 Babiani Go Stars etos makumaku edu almost 40 Legon Cities edu bako 38 Edumienu Kara United almost 37 Hatofok etoto Edumiensa almost 35 Eduna no Great Olympics 33 points Edunum no Bofo Kwata no almost 33 teams ewa sewa oman hweni ombetumi akọ relegation no say NTA DCC etoso edunsiam
omo 32 edu so no Heart of Lions 32 and RTU etoso edu watwe omo 28 points and so top scorers no say enetie Steven Amankuna Brekum Chelsea washe 12 goals. Hamza Isa Heart of Folk 11 goals. Asamoah Boateng na fie Bobo Kwefe Nations washe 10 goals. Ena Evans Osewusu Samantes washe 10 goals. And so yempie mu amanoni teudia na otwi urem Spanish La Liga na Real Madrid Cadiz meka poli miensa omantumante ena Barcelona nso no Bobo kwa yefa Girona meka nan mutimu mienu enam so officially ne Real Madrid Spanish La Liga no 2023-2024 season no Real Madrid EDC omnanso wey any the 36 La Liga title Bobo kwa Real Madrid into Jude Bellingham ne first season waje league edi amabobo kwa ye friend Real Madrid da ye de wonsam edi atu anim enso ukopiemu Portugal nso a Bobo kwa ye friend Sporting CP with manager ye friend Ruben Amorim no omonso Portuguese La Liga no edi asiom nanso we any 20th Portuguese league title omaje edi asiom nanso a ye de wonsam edi atu anim enso upiemo English Premier League no so a na otwe matches so a na nyasem kedwa Arsenal still na no wini wini na otwe bogumu Man City so bogumu a nyasem kedwa na Chelsea endra ebusia endra the former Chelsea bruta nyasem kedwa na otwe Arsenal Bournemouth meka miensa mantumi ante na Wolves so no Man City meka poli enum timu bako endra na Chelsea etu mire a omoche West Ham meka poli enuma entumi anti Liverpool so Tottenham meka poli enan timu mienu say urem Europa the only league in the top 5 league na in the no yenya arena no English Premier League nyame adomande games bi ebeba so English Premier League no 7 p.m. no Crystal Palace and Manchester United bebwani Wasiano Monsono about 4 p.m. Salernitana and Atlanta bebwani and about 6:45 for Udinese and Napoli bebwani 7 p.m. no Ligue 1 no France no Bobo kwa ye friend Leo and Leon bebwani na Nhyiraba we the mamin future and so right. Na ukopiemu akwetia penny paba kwa omfada di Lumba Indiagro in fact okwa akwetia ono ena wati Daddy Lumba fan club na tesa meto ase na secret bi o yes me ba secret o de nto an kan no kra me you secret ayu ne wo secret o me ka chan e de secret me ka so ta ma ka chira me se oya man se adwuma we ide nti one ne ile ni ja ye ni se ono okwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne ile no eda catch me catch you we dey kozua ne yenje fa secret ne bra yes enti penny pie ya frano Ismail Akumsen na dodo na frani Shaggy yes ono no ye CEO edima AB Mining Company akwetia na onfada di Lumba ndi agro onfada di Lumba ndi agro crop peda di Lumba asem ye pa na nyame adoma akwasi ada ebe on the 12th of May 2024 Shaggy ne birthday na wa organize the birthday game ba kwa ebeba so nti Shaggy 11 and Maria 11 edi ebebwani na on the 12th no activities bi wo almost say 4 a.m. I am watching fruit ebekoso from A1 and on best start na fi birthday match na nkasa akoso akwatia Buadua Roman Park 3 p.m. and so after a match no about 8 p.m. awo extreme pub akwatia no na birthday party no ebekoso nti Shaggy CEO de ma AB Mining Company and wa organize match we are in the company AB Mining Company na sponsor nti Shaggy once again mami chiao in there na me show happy birthday in advance na nyankopon nhyira na onye okese na se na opeda di Lumba asema o support Daddy Lumba activities e wa kwetia no nyankopon koso na onhyia nti yebekọ na match ne yakohwe bi Shaggy 11 ene Maria 11 nyame adoma kwasi ada wo akwetia Buadua Roman Park no yebekọ na yakohwe bi once again Shaggy nyankopon nhyira na onye okese enso ewo ene Shaggy yenso ye chia DLFM fo nyina se ya won fa daddy na nwum ni agro de yes na ye nyina ye chia na ma we hia no all right na we hia na
within seconds no obetumi asesa bibia mate ye bompaye na nadu atama asunti no wudi agora hwe ana ya asuma ye shepa enti apakan gh na mote ne kan we na tiefo aha na mna ye kwan ma dear agimi nsam kase bo ye nsa so na wie no ye de ne nyina ebesie kase bo mu semufo ye okoji abo okran the gangster cat men so me ko ne kontre kro e de kase bo be somo e de ameje so ye Nhyiraba Kwadwo Sammy B do de mi ko Facebook no yani aya boss ba ko pe champion tailor na bo moden o de mi ko Facebook no so ma ho so nya bi ehwe ye emra mi sorry swe na nadwa silky oba betena se no the DL hour no aba abetwa so de mo ko so no video no na DLFM 106.9 DL News.